Ketela. Laichan Engleng KSA military asong mate KSA long stami advisor mate BD sir arpu dobom na. Lapen HPCF long stami Laichan Engleng ke chairman. Tante non BJP long spokesperson alang kan ke konde nang kom labang so patha kopi lo tin na ni HPCF capital si bring in. Nilu tumahin pen labang so puthak kan nije kang tunggal halo. Laki actually ninje jide tham dun dide choklo. Ni tumalan thon laki advice pite adang ni. Laki ami thang mas chinam po. Kar below Charlie a song long alangli advisor bidisar. Laki kar below Charlie a song pote purely laki isi social organization ke di lagi. Ala politics long alangli pachirap dun lo ko piat helo. Laki alangli hadak spokesman labang so arpu ding dia prang. Aruna ting polote alangli resignation jipina lang. Bachi thanti kang na lang. Labahala HPCF long tarak chairman kedi. Hada ka alangli resignation chipidesi back alangli non spokesman abang so arpu ke alangli deng unai polo. People lo alangli hada kanangi dakanangi pia por lagi. Non meselang the power hunger le bengi arpu kari e bangfu pesi dapana klang dak lo. Kasila solam ke ni yeng tungte sita me ahok alam la ke rata china koi posi nang arjulo posi lage thanang ko lo. Ahok lagi chok chelo lasin nonil tumahin mengani yang tunglang abang lalo alangli spokesman claim ji polo te la SPC ka chairman ta alangli resignation chipinang po la pengke dakar bi lo Charlie asong te advisor la bang swar pu ke alangli endun ilo lagi khatang lagi